Chamanikab Jehovah, kimache kemwa kongoi eng saitab korake. Kongoi mising amu kakokonech Jehovah ketuiye kibagenge. Kokoribech eng wikit komugul akoi rani. So amakitou, amache kebwa kelikab Jehovah kesaa sikobit kemwa kikatkei anan ko kemwa kele king'ololi rani betutab rani ongesaa Jehovah nesobe koigeny. Kimwoe kongoi Baba amu miendang'ung ak chamyeng'ung. Kikure kaineng'ung saitab korake sikobit indoiwech ikonech tamirmiriet ne tilil sikobit koluu mugulelwogik chok asikobit kotoi ng'olyong'ung Jehovah nekikose akeipchinit asi akot biik chekose akichek Jehovah kokas eng kutet nebunu Jehovah. Kimwoe kongoi kiy age tugul eng kainetab Jeiso ne noto ketindenyo. Amen. 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 Ko betutab rani kemite kibagenge ak kiboitinik abwoti ale kionai ko biik chetomo kokere anan kotou eng YouTube kokerech kamoche keintroducengei ko anendet ko Lilian Maswai. Eng betutab rani amite atou eng lesson nebo 10. Agere ile keketar lessonishek 9 ako ketinye lesson kong'et 3. So ikere ile yani ikere sait ile kochakta netya lakini anyiny ng'oliotab Jehovah nekokenyoru akinetigei. Ko lesson nebo wikini kenetigei lesson number 10 nelen sikunet ak nyoetab kat. Atyo kemite kibagenge eng Jumapili nelen chirchirenetab sobet. Amache atach Aramaru asikobit komwaiwech Aramaru. Karibu. Chamgei tugul chamanikab Jehovah. Kainaikyu ko Stephen Aramaru wekaokase. Kimite tugul eng betutab Jumatatu nemwoe kolen kakiletab tamirmiriet ne tilil ngondoiwek Jehovah akoberurok. Kongoi. Yeibata kokamoche akine akatat eng kainetab Jeiso ole chamgei. Aibe kebeberta nebo kwoeng kasi neng'olole sikunet nebo iman, sikunet netononot, sikunet netogunot. Kongoi otokotin. Kongoi Rubei. Nyalilei. Pastor Nyalilet. Aisha in. Atinye kaimet eng network. Yeah. So inendet ko Rubei eng betut nebo Somokasi. Kosomok kasi kolen ine eng Kalenjin sufficient grace ko Mieindo neyamat. Yeah. Mieindo neyamat ko toche pastor ng'etich ya tugul asi Kokatechin Evaya tugul. Yes. Akotok eng kainetab Jeiso eng kainet kekurena Evelyn Tarus. Anendet natuchi lesson nebo kwang'wan kasi nemwoe kolen ngoriet nebo aliet nemi barak mising. Atya amwawo ak lesson nerubei. Otokotin kot. Kongoi Evelyn. Toche pastor ng'etich amu mite biik chekoisubech eng wikit neko ak tugul yani chekokamoche atach asikobit komwoiwech kole tos koune anan kokong'alale ne biik yekongokakoker lesson. Kongoi. Kongoi. Amache amwa kongoi eng akwek tugul cheosubech. Chokose atkan kora ng'oliot yekinetishei kibagenge ak somani kinetigei tugul. Kongoi eng akwek chotoche toek asikobit otebi ng'ony tugul kibagenge akoepchi kanetishet. Mi biik chechang chekenyoru baronokwak chemwoe kolen kongoi, kongoi kokiberurech. Amen betoronotet Jehovah. Kongoi eng kanetishetng'wong neteche kotugul. Kitesetai kemwoe kongoi eng akwek cheosoe kobotei kora. Ko eng akwek tugul chekosirwech amoche aboisie boroini ale kongoi. Ongetestai kemwaite ng'oliondoni ak kiyopchi biik chechang. Mi tebutik chekobun biik karibu 2 netai ne noto ko Novesta koskei kole
indou nguru, indou tengekto anan logoiwek chemiachen anan ng'atutiet ako nguru kosir nguru. Tos imukoksei itinye agenge ametinye age? Atkan kora ko ngisoman kitabutab Romanik 5:5 ko kamwa kole yekitom koit ng'atutiet ko kimi tengekto. Noto amune kibek biik kong'ete Adam akoi Musa. Kong'ete Romanik 5:12 akisomanat akoi. Ko kinyo tengek eng Eden. Ko ngakitomo kekon ng'atutik akoi Sinai, ko kikakisirchi ng'atutikab Jehova mugulelwekwak. Ako king'ololchi inendet Jehova Adam ak Hawa ak iotenwa komugul. Ko kinyo kakondoi tengek kole Paulo amune sikekon ng'atutiet kou ng'atutiet kioit neiborun kole mi kamana konda koireri sikirie lagat anan komi kiy newendoti eng sumek. Ko eng ng'atutiet anyun neiborun kole kakobit mastaet. Ko ngikaiker ng'atutiet nekaek kioit akoike thermometer neiboru kole kakwa matab borto barak, koyokten iwe ole mi chepkerichot koit logoiwek chemiachen. Itach logoiwek eng Jeiso kele kikobit oret nebo sorunet. Noto amune king'yo kobit tengek, kobit tisoinatet yekingeeny Jehova arwetab kejir asikonyor Adam ak kwondanyi chepkejiriet neilochi amu kilen kotiem konopchigei sogekab mugonik. Koboru kora kole kikasho kosirchi Jehova ng'atutikyik mugulelwekwak. Ko noto amune king'yokoit tengek kobit kalilanet kotiem kosorgei eng sogekab mugonik. Kole kipsengwet akoi kobir asis chu koeny arwetab kejir logoiwek chemiachen sikolokyi imanda nebo Jeiso. Kou notok kateb chichi kole ara tos imukoksei itinye age ametinye age? Kimi ng'ony nekikonyo tengek kou nguno makoi kichilil eng no. Akemi ng'ony nemi ng'atutikab Jehova amu ingen ngomi muguleldong'ung anan kosirotin eng bukuisiek ingen. Noto amune mewendi chesulirit akibitildoi, ingen ile kimee. Kou noto nyokoriet anan kaiweisiet no komwaun kole mi tengekto nekisho kosirchi Jehova muguleldong'ung neingen akai ile oye makiyoe kole akot ngimache iyai kiy ng'oing'ochen ingen ile makat ayai kunito. Ako mi logoiwek chemiachen kora chekisho kekon kobate iepchi anan komeepchini. Ko makoi ile atinye age ko matinye age. Yookse tuguchu tugul amu ng'ony nekikibut kokonech Jehova tamiri kabwatutieng'ung nemi orititab muguleldong'ung nelechinin makiyoe kuni akokon logoiwek chemiachen. Kongoi. Koteb Chesang Emily kole amuchi anaita ano Jeiso akanai akobo Jeiso. Ngap inai akobo chi ile angen ale chi anum rabanum komenye yu kile ako kile bo kabanum, lakini mongen chichotok, mongen atebenyi, mongen ale une koinyi, mongen ale muguleldonyi ko une. Ko ngap ishinai akobo chi akotom inai chichotok ako yo meng'ine akotebi oemchine ko eng kenyisiek chetechu kile chokotebi kibagenge itou inai indetab atebetab chichotok. Imukokse kenai akobo Jeiso akotomo kenai Jeiso amu tom ketebi ak inendet. Achek chechang cheki kristianik komukoksei kokikisikchech kotab Jehova ako kikemwowech akobo Jeiso. Ako ngot kotom ilewen Jeiso akobendate ak inendet ikurtoegei Jeiso inotok, lakini mami oret age tugul neimuchi inai Jeiso kobate obendate ak inendet akitach kotebe muguleldong'ung ako ng'ololchi tamirietab Jehova muguleldong'ung. Ng'oyondit ko kemwaitaege kainetab Jeiso akotomo kenai inendet. Noto amune ae boisiet nebo kakongonyet eng muguleldong'ung komoche koyat iyotchi kurget konyo sinyotebi tuwai akonoiye akinai inendet, ak yekinai kewalech betut eng betut kot kekergeit ak itondanyi.
nebo let ko kateb ing yoto kora Emily kole kerto ano kaniset nyo tengek. Kakatakemwa kele tengek to ko kinyo ako kingenyo tengek kotesak mieindab Jehova amu oretab logoiwek chemyachen. Ingap boroindo age ko kiketebi eng kwenutab ingweny nebo tengek kotko maketinye kaiweisiet amakekere tengek kou ye kiu kele tengek. Ngimi kapchi ko ngomi kiy nekwerugei nebulot ko ngotoitu ko ng'om serut akolechin yemi kiy koi nemanyiny, lakini ngitebe yoto itebche koitei keny kotko koi ko makoimin kiyoto. Atkinye keratchine ko kikitebche ibinaite sikorek ak tuguk tugul chebo ko, lakini inyeitu chito nebunu sang kole oyem komi kiy koi akwek nebulot ko nyekaitebe yotok kotokoimin kotko koi kokakong'et kundit akonjoiwet nemwoun kole mi kiy yu kole tai kamwou, lakini ingot ketebe atkan kora yemami tamirmirietab Jehova neibwotwech akowalech kwakitach inendet, kimuchi kebe kotko makoimech tengek. Kergei ak chi nemenye kasurur. Biik chemenye kasururiet ole mi waterfall anan ko biik chemenye rerwe, ko ngitite siku ya kwanza birunda merue koech karitab maat nesirto bare burgung akoi ilei ruto ano bichab kai ko kaya kikosoean ko tengekto ko maki nemoche kipsengwet kesoean, moche koek mugulelwek chok che ng'orng'or che ingot koker tamirmirietab Jehova neikoikoi mugulelwek kwak ako ng'use muguleldo kinoikab muguleldo kole oyie ngoya kiyo ko keeku chetinye muguleldo neile noto amune kale amoche akonon muguleldo nebo banyek neile ako ngap ketebi kot kowalak mugulelwek kyok koek muguleldo nebo koita nemakokose akot ndang'alal tamirmirietab Jehova. Kou notok mi ng'oiyondit ingot ketebe kwenutab tengekto kotko mutai kouit muguleldo nemakomuchi kotokokony tamirmirietab Jehova. Mising ingot kemi kotab Jehova kemwoitoegei kainetab Jeiso ako kamakingen Jeiso amu ngot kingen Jeiso komakoi kitebe kwenutab tengek. Ako ngot ko kakingelelchi Jehova ko namwoe kipsengwet kole Israel nekiuen katuswekwak amu kingolen kwa Jehova kokuskong kowek eng sikunet kowekchigei Jehova kouit katusaikwak kobendi kosindoe tengek yotok yemi ng'oiyondit ingotustus Jehova tamirmirietab Jehova mugulelwekyok sikewekchigei inendet yeng'ololi tamirmiriet nemie netilil osere kongoi konyo. Kongoi pasta kai ikonech kasarta kenai akeelewan maswali chekoteb kosikyok. Ko ngetestai eng yu kemeche keng'alali akobo lesson nebo rani, nebo rakutab lesson kolen sikunet ak nyoetab kat. Ko asikeker kele sikunet ak nyoetab kat ameche kebe kurget agenge nekonech ngenyoru eng yutok yu kokakenai nekit lesson age tugul neng'ololi mwalimuinichu kotuitosech akotuitosech sikunet, kenai sikunet ak nyoetab kat. Tos kergei anan tos kiteptoi ano? Tos kinideni sikesiku anan kenyoiwech kat? Ko kurget nebo metit komitei Johana netai 1-9. Ko ngasoman yotok asikobit ketesetai. Kolen yotok Johana kurget netai 1-9 kolen ngot keng'onye tengekwokik chok koyanat akobo imanda konyoiwech kat tengekwokik chok akotililech eng kiy age tugul nemabo imanda. Kot keng'onye tengekwokik chok koyanat akobo imanda konyoiwech kat
tengekwokikchok ak kotililech eng age tugul nemobo imanda. Ko ing yu kegere kele miten ng'alek eng yu che tos ibwat ile nee ne ng'oliot akot agenge nekaname metit. Keng'any tengekwokikchok koyanat akobo imanda, konyoiwech kat ak kotililech. Ko keker eng yu lagokab kele ngeip rapinik keker lagokab Israel chekikakomut Jehovah kong'ete Egypt akobendi tinye chirchirenet koit ano, koit emet nekikikokin kelechi amuto koit oloto. Komite yu kong'ololchi Jehovah, kakolandae oinet koit tulwetab Sinai kwo Musa kong'alal ak Jehovah. Melen ile netai kiwendi Musa kong'alaldos ak Jehovah akomite kere, yani kose sautitab Jehovah. Kochirchirenso yani makonyone Musa koker kole mara akot kokoru Musa anan kokolya. Kenyoru bichu kanyor chirchirenetabgei koker kole achicha makong'ete kaikai kesich moita nekimuchi keker kele Jehovah ne. Yani kalen abwat yoto kotemena alechi kilya sikobwat kole ngeyai moita kobo kong'et Aaron. Ikose kimeche yaiwech ako Aaron akine ko kiboityotab Jehovah. Koiweis Aaron koker kole boro bichu kotko mayan kokochi koyai moita nekiker ile ing yotok kokakokochi tuguk chechang kobutyo bichu. Ko ikere ile kikokochi Jehovah lagokab Israel kayamiset nemie, ne ngap akot itinye akine kayamiset lakini ikere ile kachelewan Jehovah kapkokake Musa. Ko nguno yatugul akot nguno yani rahisi kemwa kele yatugul kotikikenian ngeyai kouni singonyor koitu konyorwech kemi lainda kebendi oret. Keutie kele Jehovah konekit eng acheket. Keker kele kakwo Musa koloit kot kebwat kele ngeyai mbangoniat tugul akaka mbangonoto ko neinoktoenech kebe taban. Ko ikere lagokab Israel tos kikere kele kibistoe ng'oliotab Jehovah nekikakoyamis. Ko tos ibwat ile ki lagokab Israel anan kikere kele kabwatutikab mugulelwokikchok akot eng betusiekab rani. Tuguk chekikere eng lagokab Israel chekimuchi kenetegei kele kitinye chirchirenetabgei, moche koitita koba yani kochakta koit olebendi akonyo kaiweisiet nekaiywei kole ara ngotko kokwo Musa kotkome koek kelya komeche ketestai ngeyai mabwoti ale tos kikure kanamwet amu kanamwet kile achacha manoto keyai kito nekonech sikibwate kele Jehovah komi kobwatech akebendi kakeistoegei akenyoru maket nakilen eng Kingeresa kokure desire for control, yani memeche tuguk cheu akamach sikobutyo nguno kebongoni kele amune sikele keuni acha ngeyai kouni asi kemi lainda keib kibagenge. Nebo ang'wan ko keutie kele Jehovah ko nekit, ma Jehovah nemi tulwet nekiib kotebi ak Musa, ma Jehovah neloo nekere ile mara kotokomite kokere biikab India, mite anan mi chebo America, mite chebo South America, mito ano, lakini Jehovah ko nekit. Ako tuguchu tugul chu ikere ile kakache konech kibutye eng sobenyo. Ara anyun tupchosiek, nee netos iker inye eng bandang'ung ile tos iker Jehovah kolo kotisich kito nakikure substitute, yani neimuchi iyai konekitit kotiutie Jehovah ile nekit ong'alal anan iebut. Tos iker ile kakochelewan kamakat kiy keyai nguni anan ko kamakat akose anae
lakini motindoi, so iker ichirchiren tos ko ne, mache sitebegei ile tos ko ne noto. Ko ngebe ngot komite chi netinye maswali ko imuche siketuiyo ak Jumambili kibagenge maswali noto. Ko Jumambili keng'olole akobo chirchirenetab sobet. Manget ale sobet neng'ung'et ko tos chirchirenot anan kergei ak nenyunet. Amu alen abwat ko amut kikomut kasi kibendi lagok camp. Kibendi kekwerie karit saishek 2 eng yomenye, ko kimakat kwo lakwenyu koboto lagok alak, ko kitabune karit agenge. Mite ukulacha, amite chekure student council eng high school, nguno ko makat amite meeting notok, so makoi awe. So nguno kowalak katiba amu yoche amustae anan agen kobek mpango nenyinet asinyamut kokakoek kemboi, anan ngiboweksei ko kemboi amu saishek 2 kebe ak saishek 2 kebe koloi. Agere ale kaikai kong'et karon amustae. Makat ami kanisa, mite mpango chebo kanisa che makat ayai, aneti saba school. Ara alyochini agere ale apangan sait ale akoi kemuste sait 11 komache kakemande akibawege. Ko nguno ngawe kole akibawege ngiboitu kanisa ngele kakobek saishek 5 yani kakochirchiren ababwat, yani kotalechigei at ko asoman as lesson nekobo wikini amu kameche achopkei ale ngiboitu kang'et ale katobir lesson. Anyoru atindiotap Martha ak Chepkamet ale ngwane notonye, keker ile chirchirenetabgei nematos kosirech Jehova. Chirchiren ako tuguk melen ile cheyachen tugul ko makat amu lakwet kolin makat ami kanisa, mite chepyoset neko makat nyokotoret, aker tugul kalechigei to kikonech Jehova, yani makosiregei ki betutab wikit nebo sabat. Alechigei ngoro aruman ipkoech sait 12 keng'etyi kebe kesikeitite eng sait nekituitosi. Ko kenyoru atindiotab Martha ak chepkamenenyi eng Luka 10 koitit 40 akoi 42. Koborwech tuguk kele tuguk chemiachen. Ki Martha ko ki inendet kabwa biik kong'wa, ko lazima siwe jikoni icheng amitwogik, ichop kochop kolechi sinyokolechi Jesu kalya chepkametinyu Mary tos mekere kanyokotebi ng'ony, yani akot eng gaa ikere ile kimi kounoto. Ko kiwolchi Jesu akomwochi tos ikere inye kele tuguk cheinachech chemiachen ekai, lakini kakonachech kotko kakeistoegei, kakonyo toot Jesu kong'ung, meche ong'alal inendet neingen tuguchu tugul. Kalya metebi ng'ony ile keng'alal ak Jesu, tos Jesu kolen amache amitwogik kechobe anan inendet neingen ngoboe biik, kibai biik 5,000 ako kimokelen ile kikakipangan, lakini kotos kotemene. Ngakere yotok ko nei tebutiet nelen ne tuguchutok cheimuchi komastech eng betung'ung, eng sobeng'ung, tos ne noto nechirchiren eng sobeng'ung neile kamakat ayai. Amu ngokabwat ane lagat amut karon lagat ain lagat abwat ale masiregei ki ak Martha kabisa. Ko kikono yani atulian akaru nemabwati amu kiaru akasiru. Ko kikono atulian akalechigei ngoyam kibendi ipkimunye eng olotok. Chumite komi biik cheyoe Jehova konet Sabbath school, melen a mwalimu anegei. Mite chepyoset neko makat ipotoret, amuchi ang'ololchi eng simet amwochi alechi kakoyaak kouni, ako kikibe iman. Ako yani komiet kabisa ipatuye biik, lagok, yani melen ile ko lagok che koamdoi, yani panyoru yani
tuguk matanyoru kotamisen tuguchoto. Ara eng yu kikinyoru in Isaiah 64 koit 6 kobarwech akobo oleu sobenyo, oleu olekertoi Jeiso. Igere kole yani kiu biik che kipsuraek, ngoroik cho ko surainik kityo. Matin ketepche kakilachkei ketililitu kibwane kanisa anan kibendi ngekere biik kelen biik che tililen kabisa. Kakerech kele akot ndakikilgei keyai tuguk chekimeche ketililitu ko kakabuch. Koborwech kole tos kiai ne anyun ngotko yani kiu kipsurainik kabisa chematinye kiy. Ko akot kipsuraiyat komite kamang'unet. Kole Sakaria 3:4 ko ne neyoe Jehova. Ngotko mamite kiy nekemuchi keyai ko ne neyoe Jehova. Jehova komuchi kocher ngoroichuto suraechu cho koistoiwech. Ako Jehova inendet neimuchi koisto tengekwoki chok. Jehova nemuchi kolakwech ngoroik chetililen, ngoriet nemoche sikong'ololwech Eva nekale ngoriet nekali. Iwat kipsuraiyat kikochi ngoriet nekali. Tos ng'o agenge neikochin suit chito nekere ile matinye ngoroik? Tos mesirtoi kibwoti ile ngorioni kamukatawe harusit. Tos ikochi inendet? Lakini Jehova ko nekit kokonech ngoriet ne noto. Isaiah 61:10 kobarwech eng achek kakenai kele mami kiy nekeyoe, makimuchi kitililgei akot ndakisengei ak sabunit neu ne mamite, akot ndakiilgei mamiche, akot ndakilach ngoroik. Jehova neimuchi koyoiwech. Ara anyun komeche koloiwech Jehova ngorioni. Tos ne nemuchi keyai? Kale kimuchi keboiboitu eng ngoriet nebo Jehova neilokwech, ne noto bo sarunet ak katiaget, yani salvation and righteousness, ne ngorioni kilokwech. Ngorienyi ama nenyonet. Ko kitochi ngorioni kilokwech. Ara anyun eng yu kinetigei kele kakenai kele eng achek kekergei ak lagokab Israel cheking'ung'undos, tinye chirchirenetabgei, kimeche ketililitu, kimeche kelya. En ka Jehova neistoiwech simoto nebo tengekto. Inendet neilokwech ngorietab imanda, ne noto nebo Jeiso Kristo, nekakiker eng kangesoman kitabutab Johana 1:1-9 ko kakenai yoto kele imuchi kolokwech ngoriet. Ara anyun kele ne tos yaech keutye kenai kele Jeiso Kristo ne noto sarunindenyo neilokwech ngoriet. Eng betutab rani ko abwati ale kimeche kenai yoto kele kesarwech, kesich ku tengek ko mailazimishane Jehova, kobate achek kenai kele Jehova kokurech kebwa ako inendet nenyoiwech kat akolakwech akonekit ilakwech ngoriet netilil. Ne notok meche sikenai kele ngorioni Jeiso nebo imanda. Komelen ile kiale, makitinye rabia, makimuchi keyai boisionik chekilen yeundo kwal akot alen makat rani. Ako anyoru silingit anan siale pounatetab kipsengwet kobate akochigei Jeiso alechi ngorioni kekonu buch, kekonech buch akobate atach. Ko ameche akeshi yoto ngot kotinye mwalimu nemuchi koteshi, asome koteshi yoto asiketach mwalimu nerube. Ngamwa ngoliot agenge lelian kongoi amoin. Ngoliot neo rani ko sikunet ak nyoetab kat. Ko kichirchireni, mami chi nelen machirchireni. Uye kemwa kemi sobet nekirwae. Mwa Ingereza kole we are on the rush.
Angot ngimi gaa ki pesho ile biik chekwerie karishek kotabi labate bi ilen iyat karit nga kemete kibunguok ngo amu len metit panda kakibe ko amu kibite en kotorete kora komwoiwech kolenin tap komi ki nakiyai ako matik simakibwat akakelelyano kiyoto akiyai ko ngisis ikere uyo mutyo amu kamabwat komie anan koryokyi ngolyono noto kot komong eng kutinyu ko ngot amu ki biik ko kararan eng kasarta nekitindoi kele ngakelelyi anum eng muguleldo eng kito nekamaibwoti iyai konyolu iming'ingei, nyolu isom nyoetab kat akiwekach kabwatutik ile kamameche abwat kounot. Chang biik chekikolelchin ak anum age amu kami chirchirinet. Kang'et martang'u koker kole mi amitwogik chemiyo chenyolu nyokebae toek kou chitugul is no kabo toek eng gaa akoi iker jikoni mising ko chepyosok. Makoi iker chepyosok kosis kokere toek chekakoit eng gaa akomawo jikoni. Kong'et chepkamet Martha ipkotebekei lugatab Jeiso kole kalewen nemie akasit Kiptaiyat. Eng chepkamet eng yu konerekyi Martha chepkamet Maria. Eng muguleldab Martha konyolu eng sobondonyi baadaye kosom nyoetab kat Jehova akosik eng kit nekayai amu kaker chepkamet kole ra kapkoteb ng'ony eng yuni. Tia biik chekekere kele kapiteb ng'ony ingen ile mi kasit jikoni. Tia tuguk chetab kewirekei achekei lakini kimuitaitu lakini akemetoi kotebe buch. Nyolu eng mugulelwekyok kele amu kiloboti eng sobet ketindoi biik chekinochi. Ko nginachi isom nyoetab kat akisugu ile kamameche abwat kounoto. Ngotomakiyai kounoto kesirekei ak biik chechang ako makekashindosi. Koi kararan kiyotok mugulelwekyok. Kongoi. Kongoi. Atache mwalimu nerubo Ramaro. Bas kongoi. Kang'alalwech Lelian akobo ng'oliotab ngoriet ne angen ale tukoneti Evelyn kokashin kokonech kotwaech kemech kemwa mising akobo ngorioni. Kangong'alali Lelian abwat brongetit necham kelen kakikochi brongetit Marshenji. Kokakele Marshenji memuchi chi kwal na hivi hivi. Kero ko ngorioni kibendi kekonech ko ngoriet ne kikure ngoriet Marshenji. Memuchi kwal chi nebo tengek ngorioni. Tengek age tugul tengek ko tengek kokenetech Evelyn ukitkonye kole tengek to komomi neo momi neming'in. Tengek to ko tengek to. Chi netindoi akot tisiet kitegen nebo tengek ko memuchi ielchigei ngorioni amu nakikure mangen ale kishenzi noto en king'o noto. Nememuchi kwal amu metinye ki neiole kale obwa walana. Kero lakini aliet nekiole ipkekonin ko zawadi nebo amu kekochigei Jeiso ibutyi kelyekyik. Kolagun ngoriet amu rerenenyi ak chomyenyi nemaikesuke eng achek ko chomyenyi komalukenech ngorienyi nebo imanda. Kiityechi imanda eng Jeiso ma eng achek amu makimuchigei. Kokonech betutab Jumatatu kole kakiletab tamimiret netilil. Kanginetkei eng metit neng'ololi nebo lesson komwoe kolen sikunet ak nyoetab kat. Ko ngeng'alale akobo ng'aletab sikunet komanyamnyum chi kosik eng kei nemengen kole kakoyai anan netom korwokyigei sikonai kole kaler. Makoi ilechi chi kityongon kapile chito ket som nyoetab kat. Kole som nyoetab kat chebo ne? Kalel ne? Ko mutom kokuyo kole ole kalelda komaityin kiwango nekere kole nyoljino asom nyoetab kat. Ngiro kapchi kotugul komeche kouen boisiek ng'oliotab kesom nyoetab kat. Chepyosok ko nyamnyum maraka kole ye baba watoto nyoetab kat. Lakini boyo
kutugule ni gosam nyatab kat kalia ko ko laposo pero ko garab koi garab ko ngigere ngabi nyoru jabiose ko tienen god ko ndo tungolo go une tu ko tieni ko nye go bo yoy ka sele gu bye jabiose anara i ko gabi gas ko bol logo nga kumi je hena nga ko bol logo na to bol bo yot ko bol logo so na bo yot ko ga bo ko bol jabiose ko bol jene ige jene tama meta lu ile to ne mete une go pero igere nyenge la andongu gataptono anan ko mi pesi ke ko si jongo ko le pul yidio jabe ko si so inyoro ngo ko si se ir wo kini nge yitang metitile tos ko liani tos ko bitne ko mi yitana ngom ne so gere agon nay ko le oh ko gale le ko ni ko ngalor sa ke be sa ko ga ta ke ko ko le ko go na nyule lutet ko mi yitana kurujin si se to na kuruji agole tige gali aje bi so ko sis tos ngal diot ko nyogo gamwa tos ko atalit ko atalit ko mi bo yo na nyone au nyogo na tung ka ko gen ri ki ngal diot ko nyeso ngomo ko mi ngala ngo gamwa ko tigo tu ko la ma nyoe tap ka ko mi ga ne gele na gotem ko ga se goro ka nyo tos nyo gutu nyo je sa nga bi ngomo ko nyo lo ga na ga ngal diot na to ga ko ba mangwai ko gero ko ala ko na gi taruri ma gi taruro ya sang Yero. So, konyo murano dit, ago istanyo tap kat, agi jastavan ile, ko bay man yoji, amu maiger, agi rele kanyol chinin, isam nya tap kat, amo gailer. Me, ke jastavan, kita no gayay, ma egle lutet kyoto, lakin no go ek right nung etiyay, amu status nung. Ke mo egele, magusang kwat noto. Amu, ako tiyo bagan na go gere yung kartunwe kiujo. Kang gengetin kang giputi tengekto ko ngalale ngaliata sugunet ko suguji naga golel ji kondani ak koleji nyoeta kat amu ko ngo baruji ko ruwa muitage boy ko ganga nget karon agera ko lelun nyoeta kat patibet to nyoeta kat ko onyoru nyoeta kat ngo ko iruji agina ile ko lel ji kondanyo ago nyalji na sam nyoeta kat amu kwale konyo ngaliata kita ne maitin yoto ko mu kasab kay nagata ile kay kosab kita ndit ko jastevan le lutin ni ko gay go le malel la ko nyol jin ko ga smart ku wo go banishment nin bag masin ko manyo negi le ka turu teliande nyoge gitagen kipsang bod ko unotok engaliata ko ci tap miriet anang gogil tap ni tili negi netigay ko kita kipsang bod asobit ko ne paroindo keger ologiu en atebo shekyo keger tenne janabo atebenyo ageger gel ke giyon nye kipsang bod ageger gel tos ginyalu en tap Jehova tos kigiptenge gine gaman nanyal jine sugunet asogabit gesugu asogenyo yegat anantos nyol jina kaya gitu ne right gitu ne goy got kiro gel right gitu ne goy ket nyal liot ne gure celebrationsness kogi tigay manda ajege kanen yo gel pay man ngol yon tane lakin got keger gay engioit ne bari no se gab kusum got keger gay engioit ne bay manda ap cheiso keger gay gel girar totin ne sirtot ne nyol jina sugunet hibitigel ya gab cheiso asuge nyoro nya tap ka dama tong ko gikyo poise tap mi mira de tilil nango nyo ke jamji ko nyori tinyo ko go nei ko nyek tege rei sabe nyo ko tokol ago bot we keger gegele kaga mi te ya jingor na ko moyle le mago yen yita ko le ami te ya jingor ngot ko matindo gita na ngalal ngori tinni ko leji imi te ya jingor mago yen golle amite ak matambare shek nguriyet sura ilek ngot ko malaji jita ngwe ango ngat longu teleble ago te wendoti ago mi teke ne borun golle ko mo golle mi gasoro samwe tam miriet na tilile ko ginyo ko yok Jehova en sembot ko bunweri ni jesu asogo bit ko ngalo luet asogo bit ko gaay
asokobit koborwech tengekto nemiten ngoritin yo. Kiyan kele kikiptengekini ki yeitya kiyan kele nyoljin kebeji Jeiso eng sikunet asikenyoru nyoetab kat nebo cholwogikyok. Chamanikab Jehova, ngisoman eng kitabutab Johana, Johana 16 koiteni ko 8. Ameche ataune koitet tisab. Komwa kole ako amwawok nebo iman mie eng kokwet ngawe amu ngomawe komanyonjinok kakaikaindet ako ngotawe ayakwok inendet. Kale bo iman ngotawe amu ngotko mawe komakonyonjok kakaikaindet ne noto ko Tamirmiriet. Kale ako ngotawe kale konyanyon inendet. Kale ako yekakonyo ngaite 8. Kale ako yekakonyo inendet kokikyi ng'ony akobo tengekto ak imanda ak kirwoket kaite 9. Akobo tengekto amu maiyano. Akobo tengekto amu maiyano kaite 10. Akobo imanda amu awendi ole mi kwanda amaokero kokeny kaite 11. Akobo kirwoket amu kikirwokyi neo nebo ng'onyuni. Kale awendi asikobit ayok kakaikaindet ne noto ko Tamirmiriet asikobit korwokyi ng'ony. Kero asikobit kokonech kenai kele kikiptengekinik. Yeiru ak yeniwendoti yekayai tengek anan yemeche iyai kiy ko ii kristianindet nekaicham Tamirmirietab Jehova konyiring'ung. Kong'ololun Tamirmiriet kolechinen ibwat amaitiny kiy. Kotomo itie kakwautiet agenge kolen Tamirmiriet metiech kakwautiet amaibwat, ibwat korok ole meche itiech. Imeche inam kiy kolechi Tamirmiriet ibwat neno kenam. Kokonin atkai tugul kobwatun kolechin menam kiy amaiker ngotko tos nyoljinin inam ng'olyondoni ak itoror Jehova. Kobwatwech kokonech asikobit kirogei eng kiyoit. Nekikeregei kiyoit ne noto ko imanda nebo Jeiso keker kele tos kinyolu eng taitab Jehova. Ak yekakokonech Tamirmiriet nebo Jehova kikuye kenai kele kirortootin eng kateboshekchok. Kale kojidech eng tuget netangus neng'ololwech eng oritab sobonwekyok. Kiyan tengekto kele kikiptengekinik. Kale koborwech anyun Jeiso na imandanyo asi kebeji inendet eng sikunet ak kenyoru nyoetab kat nebo cholwogikyok. Eng nwogindo ko kitabutab Luka 11 koiteni 13 komwa kole makat Tamirmirioni eng oritab sobenyo 11 koiteni 13 ko kale ngongen akwek choyach okochi lagokwok tuguk chemiach kosire anyun netya kakoitoet neikochin kwandang'wong nemi kipsengwet Tamirmiriet netilil ichek chesome inendet. Jehova nekonu Tamirmiriet netilil. Ngot kimuchi keal sawadishek kele birthday nebo lakwet kealchi sawati chekororonen. Atindoi listit neo nea nebo kijanayanyu nekolechot birthday nenyu arawa nenyone. Atindoi nekile wish list. Irochu baba siro ile tos ne tos nyolu ko tos bit eng agenge anan ko oeng anan ko 3. Atinye listit nekoi. Kobwoti lakwet akobwoti koteko tugul akobo betunoto amu yochini sawati nekararan ako nechomei. Ko ngot ko anyun achek chekirortootin netenoto no ak imuchi ikochi lakwet kito neboibochin kochomene kwandanyo nemi kipsengwet nekikonech Tamirmiriet asikobit koek chorwenyo nebendoti kotugul, sikobit koek chorwenyo neindoiwech, asikobit koek chorwenyo neibwotwech akoborwech kenai kele kikiptengekinik chenyoljin sikunet ak kebeji Jeiso eng oretab nyoetab kat kong'ololwech. Ngesom Jehova sikobit kokonech Tamirmiriet sikondoiwech kotugul akoborwech oret kot keityi ole mi Kristo. Tos mitei chi netindoi tebut anan ko chi netesei amatany mwalimu nerubei? Pastor tany mwalimu nerubei. Kongoi arap Maru.
Kebeberta nekibe ko ng'olole sikunet nebo iman, sikunet netogunot, sikunet netononot. Taunetab lesson ini ko koking'ololi ketestai keekitu eng tilyandinyo ak Jehova. Ko kakeker eng kanetik chekendouneni kole agenge eng kit nebo komonut asikobit kotestai koet tilyandinyo ak Jehova ko sikunet nebo iman ak nyoetab kat. Ngap ko kakoker setani kole kikeamda logoiwek chemiach, ko ngap komemuch koboryen eng logoiwek chuto miachen ako kwai kituitui eng tilyandinyo sile mine mama sikebe sikebe ot kanisa akot akinye ngukakoeche korani ngebe wikit ninyone ko malechin ya kanisa, kalechin kityo mami ng'ala teng'et komeng'ete otepche si kebire ng'uny kelien kot ko mutai tun kome tilyandinatak eng oret nemelen kikeesye chichoto, lakini kaikenken chichoto ko makobo komonut eng inye. Unoto sikunet. Ngeweke let keker kinyeimong'u Jehova lagokab Israel eng Misri ko kiboisie kimnatet neo ak kwong'utik kot komong akolechin kamutak eng kayanet yomong'wo koeku boldet neimutok kotoit olindo, yotionokei akomong'wo amutok kotait olindo. Kong'eit nguno nekatakimondoi kebendi nganaset ak emet nekeyosiechi ichek Jehova, kolacha ngukaika korok kiyokte sekei kole Jehova ongebe kayanet, kolacha kole Jehova bas olewen 12 ip kosekei koit aeng kole bo kwong'ut emoni nemami ki nekergei, ako ngotokakonech Jehova ongebe kayanet kole chunacha bo kwong'ut biikab emonotok, echen nebo kwong'ut kolechi chunacha maachek chekeoe luget Jehova neoe luget kole chunacha. Ama kangetonon keut alamwet ko katonon barak olin ako irimoikab nganasani kobendi akoi kipsengwet kosake eng kayanet nekitinye ak Jehova. Kolechi Jehova amu kawosake akomoche ae simoloikwok kikolecho koyoktoi karamik ara makoi amuch oit aweke komutai kowokyo kolacha ongebes kakeweksei kolacha kibendi kole Musa acha kakole Jehova kakoyam koba kobistoe kokeny ipkebar. Ko yutok yekebwone eng yenekit keit eng kanaset kelande bitonin ko kakotuitui sikunet. Amune? Amu angebargei ak bichu ko kakepangankei kechop kiptainikab luget sikeboreke ak kunichu akechut kaniset akosop kaniset akotunen kaniset. Ngibimi kwenuno ko kakeutyi ole kakibendi koe kityo kelaktake ne boiyot rani oye bo kwong'ut nito oye lano to moche akine neu noto ele chepyosok ngoli oye ngomaya ngorioni ng'ung kakeutye kele kakaboroindo nekakiyoe ko nebo sorunetab sobonwek koe kanisa ole kibendi sikikotige akinyolige ak kelion. Ne neiborwech ng'oliondonoto tabutab boisionik somok. Koitet agenge kole kitokosta Petro ak Johana koba hekalut eng sait nebo saet akonyor chito nekisolomwo. Konyo chichoto amu kikimutu betut age tugul nyokosom chepkondok. Kale nyokoker Petro ak Johana kolen kosom chepkondok. Koitetab somok ak koitetab ang'wan kochilchi inendet Petro kong komi ak Johana kolechi keri. Konyal inendet anyun kolen nyorune kiy. Ako kilechi Petro makitinye fedha ak dhahabu ako kikonin nekitinye eng kainetab Jeiso Kristo nebo Nazaret ng'et akiwendote. Ong'et chichoto. Kakoi kaniset ole kiamdoi logoiwek chemiachen. Kibendi asikobit kechobok mbounatet nenyone. Lakini amu kitinye chirchirto neo kechopchinigei nyonunetab Jeiso keutye alak chemi. Ibwat ko kanisa ole mi kamang'unet
lakini mi chichi nekinyone kenyit age tugul arawet age tugul ak betut age tugul yekibwone saet kesirto kelen tos mwal bichu akot chu sikibutyo kelyon atinye eng barabarani obosomeun makisome kanisa ako kanyone ole mi sarunet tos wala kaniset ger karakutiet age chicho kibo Samaria kingebir nin nyokwo tisindet kole kachelewan anendet nebo yoto sebe sukul nyokwo akine lawindet kole kita anendet naoti konotoche sataka ako kachelewan ara maboto we kero iwe atyo ango imen yutoyu kole ng'olyolen ale kole ng'o makatech weri mestet sing nyolen katonon angachoruge eng karit kenam anendet we ngeti ngoi ngawek kotoimiu amwochi polisi kowek nyokotoretin lakini koit chitab Samaria nyokotonon karinyi nyokoil chichi akonopchi karit akomut akoi sipitali. Tos kibe ipkowalak kaniset nekotebo logoiwek chemyachen keutye kit nekakiyoe sikele acha kakobek sait ako kinyo Petro ak Joana oker kole nginyo Jeiso nyokomechi chichi kateptono nekakeutye ko ki kaniset boisiet nebo sarunet kosop chichoto kong'et koit kanisa komuti chichi kong'et kelen keker kele anguni kosomsen ing kanisa torombeni nebo kwang'ut ketong'ong kiasnito akeutye anyun kaniset kokeny kebwa kele kalya kole Petro ak Joana eng kainetab Jeiso nebo Nazaret kokakisop chichi kenerekyi inendet eng yotok kele kemwaita ano akobo Jeiso ini komwa as ng'olyon nekamoche asoman asimnyo eng kaitetab 19 akoi 21 kole usiku anyun akowalak sikobit kibukto tengekwokikwok asikobit kobet betusiek chebo kamung'et chebunu Kiptayat akoyo Kristo nekikilewenwok inendet Jeiso nekanyol kotach kipsengwetisiek akoi betusiek chekiwale tuguk komnyakitu cheking'alale Jehova eng kutuswekab mautik chetililen chekimi kobot eng taunetab ng'ony. Kangwamda Petro ak Joana kwomdochin kaniset biik chemi kanisa kolechi kioutye amune nebo kaniset kakoik kaniset ole kibwone nyekepokoni karisiek sikele oye kola anom karit nebo kwong'ut kole chito moche akilgei akine wikit ninyone kokanyapakane eng yoto akine tos kakoik kaniset ole kibendi akelen oye kokichomegei maya lakwet nenyu kokosir kokikur yu kile kakeutye kot kongip koitu Jeiso nyokolen jokwamda weritab Jehova kele bunwon akot akine nikiwo sukul ano kitar degree nyi inetishei ibo ano kwanza inye koisubu amut korok tom itebe kanisani ko mbarani kibutu boiyot nenyo agui nekibo agui kotun ko boiyotab kanisa age nekitononji kot ketech koini ko kianom ngeibata noto ko werto nekitupche nekiole karitab kanisa no kong'elen nyokwamda Jeiso kelacha metini akoi kikochi Pilato kele obar no kamach kopchei kaniset mengen akot ole kitaundoi kanisani mengen kole kikitou ole kinye akot ako ketupche ak menjo Ezekiel nekitou kanisani ak biik ketou sekeruk ketou olin ko kiachek choto kebar Jeiso kolecha singuno Petro ak Joana ongesiku sikunet age neter amu ngietau iamde ng'olyondonito bo sikunet kulen biik iwe angeitu keboiboinyu kimi harusi kele o sikun namna gani ikere kiptenge kini kekere kemi ba anan kikere keoti tuguk cheyoe biik alake kami sikunet nekanyolchi achek chekimi kaniset ako kale ngotosiku kibunto tengekwokikchok kami tengekto nerue eng kaniset ne ngap ko kamakokeregei boiyot age ak chepyoset age nebo tikun anan ko makeregei chepyoseni ak chepyosenin anan makeregei age ak age amu kosir lakwetab nebo age komakosir age kakitinye tengekto nebo ng'wonindo nemiu anan ko tengekto nebo kasetab mien nekikasegei mien
kimi betut ng'ololjin pastainik eng Amerika ini. Mi nekiwo pastayat neo nekitononjin kanisetab Andrews, mi netononjin television nebo Amazing Facts, mi netononjin television nebo ne ak ne, pastainik mut. Kot kosomgei nyoetab kat. Kalya koleni ngaboker neng'ung'et ale une chang chekuk kosir chechuket. Ako pastainik cheechen seventies. Cheechen nebo kwong'ut akoi kosoegei nyoetab kat ak kesapsa kobek kiyoto. Kakibulbuleni maat neurure ingou. Kemoitosi kelen makilewen arani ak president nebo conference, makilewen arani aek ni, makilewen aek no, keboryo ak nyu koni kale Paul Petro ak Joanna. Ingot ko makisub komiten kekta nebulbuleni nyu netuni tupse ngot akole mangen no. Tos eng muguleldanyu komi kiy naimegei kwa pastayat age anan ko mwashiriki anan kele mi age kakelege kaniset eng yu temelgei ak pasta amu makikochi koek kandoindet kenyini anan makilewen lakwenyi anan makilewen cheptonyi. Ko yekakobit sikunonoto kole koit betusiekab kamung'et, ingen korok milet nekiloe ile tia amu aparege wikit komugul alen amache ane lesson kabisa si aro akasiman apingan imoche kopingano komi nino chobe kakine chobe katiek kenyi kepingan ke eng komosi. Lakini yekakobit nyoetab kat komungto kine ilen bwo kakikoek tabu netianyi kobit as kamung'et. Ng'olio namache awang'une ko kaboisie Petro ak Joanna ng'oliondoni eng betusiekab Pentecost amu ki igorta nebo Pentecost nitoni. Ngongiweke Pentecost ole kimi ko ki betusiek 50 kong'ete Pasaka. Kong'ete Pasaka akoi Pentecost ko ki betusiek 50. Ko ki Pasaka ko ki sarunet nekikesunotkei. Ing nyuni ko ki betusiek 50 ko kakekosor bai ak keib tongwanik sinyokikaskei ak keamis ak keboiboitu nemami kiy nekergei. Lakini ngipkoitu yu ko kakoek Pentecost, ko kakoek Pasaka korok nekikwetegei. Kelen akot anu manyolu kwam no, yome ile moikab kwamet kepargei eng kaniset nebo kwong'ut kirkirit. Ko ngipkoite nimbo Pentecost ko nekatabo nyoetab kat nebo sakunet nebo iman ak boiboiyet nekikure akot chematinye kiy neome nyokwomis ko kakowalak koek kaniset nekakoek kobomborwet. Lakini ngobit sikunet nebo iman kowalak Pasaka koek kaming'inetab kei nekibechini taitab Jehova kemwoe kongoi amu sarunet nekikinyoru. Akoek Pentecost boroindo nebo boiboiyet nekikure akot chematindoi akisob akot chemiondos. Lakini kikiamisie nyun keame igorta komi chemi keter chesomse akelen acha matindoi kong'et chotinye koba sataka kityo manyendet mutai nyakonin ko Jumambili oli. Lakini makiker ng'wonindo eng ichek chenyalildos chekisire eng stritisiek chekitetegei tugul akele kindoi watchman kurget akele chakiro mi mokorayat nemasinye kobun yu akiyon kabisa mamache kotokorik yu akibo kanisa ingotorete Jehova sikenyoru kaming'inetab kei. Amache awang'une koitetab 18 kale eng kitabutab boisionik yoto 11 koite 18 ko king'etyi logoiwek chemyachen torobek akichek koboiboitu chekiakosik akole akolos Jehova akomwa kongoi 11 koit 18 akolos Jehova ak yekingokakokas ng'alechutok anyun kosisyo akolos Jehova akomwa kole kakokochi Jehova bororiosiek akichek sikunet neibu sobondo. Ingot ko makitinye sikunet neibu sobondo keeku chemi kaniset chekikisiku kityo keng'any kainetab Jeiso lakini makinyoru sikunet neibu sobondo. Ako kikinyoru sikunet neibu tiyet ak toiyet eng kaniset. Ngokone Jehova sikunet nebo iman nekonech sobondab koikeny ako sobondo netinye rirgei ako sobondo netinye kaming'inetab kei nemichutu tugul sikobit kobwanchi Jeiso. Tos mi chi nemache kotesyi ng'olyo anan ko tebut eng kebeberata kotomo atach kiboitiot age?
Bas ongebe kebeberta nebo kosomok kasi. Karibu Pastor. Kongoi missing, kongoi Pastor. Kongoi ing taek in kibaitini chakauto Lilian. Agaramarwak Pastor. Kaging ongalalwech akobo sigunet. Agele mogoi kisigu nebo iman. Ngumamito minminitab Jehova. Kitindai sabet nekikonech Jehova. Nengasar nekisobe. Kemi ak biik. Mogimengishe achege. Mogimi kapkwembeyot. Na mogitutos ak biik. Magoi inai chi ako omengishe tuwai. Sinai ile ng'ololdono. Kostono ngal. Ingimwochi ng'olyo nekatalit. Kotosune. Tos walak anan mawalaksi. Kesune Pastor eng kebeberta nebo yobolet komite buti nekatepchi kole mami sigunet nebo iman ako nenyolu nemae walet. Imailen G. White. No repentance is genuine that does not work reformation. Mamite sigunet nebo iman nemawale atebet nemawale ngalalet. Tukujo kemwa koman mite kanisa. Kosirgei biik tumakokotige. Abwoti betusiek ya Pastor ngolimba gaa kokimi biik mekotige kabisa. Ngokergei kosingildo chito kabisa. Amu mamechi. Ngokerin konda kityo kole kokase kabisa kingwan nebo kong. Akakonyo saet. Sigunet ko kit nebo komonut. Ko sigunet nebo iman. Ko kanyo kotangus mugulelwekyok tamin midietab Jehova. Amu ngomami tamin midietab Jehova. Ko sigunet na kimwoe ak nyoetab kat komami. Sigunet kobo komonut amu sobet. Ako nyolu eng sobenyo ak tilyandinyo ak Jehova. Kosomok kasi komwoe akobo mieindo neyamat. Mieindo neyamat ko kibor Jehova mien. Betut nekiakelel kobut sigindenyo Adam. Kebutyo achek tugul yundo. Kocheng Jehova komursumot. Kocheng arwetab kejir. Akoyeny inendet akolechi Adam aya akonin ngoriet. Kityem Adam ing kebeberta kocheng ngoroik, kocheng sogek, koik fundiyot netai. Kot komi chito nekisho kochob marindet netai ak longit netai anan kinyasa. Wadap. Maana ale kinabe ne amu kinabe broet. Maana ale kibimane ne kibomane broet age. Akole sarang kabiman suwet. Akabiman ano agoi ano. Obiman ke bichu ako job sogek. Kiibe kasarta netya sokon. Saishek tutigin kuris. Amu yekamanda ngyo kuris. Koe kibat. Kongiro kokatebe kosamesin nebo ngoto kikere chito chepyoset lekerakta marindet kole katepto ano chepyoset lekelakta marindet ang boyoni kokelach surwalini kakelakta ano. Ko kingakotoret Jehova kolech matoreti chu. Anyo yuagat eng lelutiet nekaolet. Kochengchi arwetab kejir. Akoeny kamuktaindet. Akonam sumotik chekibaru in muito nebo arwetab kejir. Akotise kai. Akolech kakuno ngurioni nekirgeindo nebo koitinetab imanda eng kayanet. Koyanan Adam ak Hawa kolach nguriet amu mien nebo Jehova. Kimatokonyolu Adam kotokotestai ing sobenyi kitegesugei kuno. Koamu rirenetab Jehova. Kusik Jehova muguleldonyi nekikamwa kole ngolel chi komee nemoti. Kongagia Jehova komuguleldo ing sigunet. Kusik amu chichi kakolel. Akocheng oret nebo nyoetab kat. Konyochi kat Adamini. Akokon korosyot nebo arwetab kejir. Nekikergeindo nebo Kristo Jesu. Kibwat besho ing betut agenge. Itindoi benki, indoi account nemi benki. Imuchi koin benkitab KCB, Kenya Commercial Bank, and ko National Bank, and ko Equity. Ko kingigere wikit konye, ko kigere
statement nengung ni kimwa kole itindoi siling konom kityo konom kit nemu anan indoi bokol aeng cho kiyote account tabi wikit age iker statement nekalejin itindoi 50,000 ko ngikere konyil aeng kotiwe konait sitoben inye kele tos iman kiwe chicho bo counter akibelechi counter kono statement nebo in account nenyunet basima printed kochop nguno kole komamang kartasit tabi ikere itoben ile korok chito nekami ile tos kakiro tos katoben akiwe taban yumbo konait akitoben kabisa kotokomo itindoi ikere ichenge miwani kopie kabisa itoshike siker ile tos iman kakele ile 50,000 akesendoi siling 50 komangunon chepkondok cheka iweke counter ibitebe chichi ka ilechin chechuk chepkondok chu man kolechin kaker komie tap koker kole chepkondok kondoun chi anum tos ingen kikekochi account kole kikokochi account kole inye kimatobwat kole kakokonin chekuk tukuchu imane chekuk ingen lele ngimandai koro kakomeyo kele ngimoyo imandai ing benki amu kakekonin 50,000 chekimaibwati akitindoi siling 50 kikure ne noto kikure mie mabesen amu mabesenun koleji situn iweku kaleji kakonin 50,000 chu ko chekuket boisie ing oret nekemach ko ngiwendi muguleldo ilen oye mie chichi kai lapkeitu muguleldo akilosu chichi kai betusiek tugul ameche ibanyun mie noto kakibo account nengung kanyoru chepkondok chekamaibwoti akiro nyeindab Jehova nekikwaiwech ing Kristo Jesu kokonech kipsengwet buch kokonech werinyi buch nimami kiy nekikites anan mi kiy nekikiyai anan mami mie nekikiyai akolechin kikesorun kikenyorun kat siku anyun aketach anga mieindo nebo Jehova konyalu ing mugulelwekyok ketach yekaketach sikunoni ngesiku ing mugulelwekyok ketach mieindob Jehova tienwogik kolasunet 103 komwoe kolen rirenetab Jehova ak mieindob Jehova kotindoi muitoi Jehova akobo achek tia tengekwogik chekeyoe tia lelutik cheketindoi tia nyigisindo neketindoi ko kibiik tab keyai tuguk nengosis Jehova kimwachi kole tab keyai korot kot kostukan setani kotobot kole ngo kaiyai kabisa angu kaitiem iyai yani kasutukan setani lekeyaite kole kunito kami yoto katamoe amu korot nekeyai nakamukobwoti ibwat chito kotonotan chito kikakile kuni kikakamega anan England kanget chito kotonotan chepyoset akonde kuniet ukindo lagok mut koteshi lagok chun kotonotan kipkes tukoni chichini mas tukoni akonye korotik kote lagok chun alak akotonotan tugul akonde kuniet lagok mut ak chepyoset kimyotindonik chekibo in kasetit likibarta konyik tugul kobek ibwat chichoto tuguk cheyoe chito kabisa ikere ile oindet nakakonam chichi muguleldo kotam ne kristianindet nechebei yoitiet akobo anum ake akipkwal chito age akoboisie chichoto kebare anum matin kobendi kanisa matin ko chi nekikosiki akikotach logoiwek chemiach lakini kebeberta nini ikere kakwai tetut kobar chichi kakwai tetut kong'em chito age akoboisie chito age nekakwal kokochi chepkondok sikebar anum ako chi newendi kanisa nekikotach logoiwek chemiach mieindoab Jehova koyomech nekikonech Kristo Jesu kitabutab Komong'u 34 koit 1 akoi 10 komwoe akobo iman nebo mieindoab Jehova mie Jehova nebo kwong'ut ako mutindoi muitaet eng tuguk chekotoi kangimwa atindiotab Israel kokamanda eng emetab Misri ipkoba lagokab Israel komito ong'atet kotigenso nebo kwong'ut kolech Musa kimutwech kelya makibeku imetech kebeku eng emetab Misri
kosir kebeku eng emoni eng nyalilda. Emetab Misri ko kikimi nyalil man, lakini kikiyomishei, kikinyoru amitwogik. Amwa amitwogik chekimite, kimi chebololinik, kimi kitunguik, kimi ngwek, kemutwech kebeku kole Jehova amiye netya. Ing neregek kwok chekakonerechi, ngokunok tuguk chomeche, korong Jehova mana. Ing karon komong mana makatiat nekiyome betut agenge akoyamin akoi koskolet akoi mutai koron. Meame lanji ako meame sapa nebo jioni anan ko dina nebo koskolet. Lakini ngiam koron kolen moet tere kongoi kabiye itou banda akoi mutai iam age. Kuriryo kora kimeche beek. Kot konerech Musa ing neregek ko kwer wande nikole Jehova tukchi kityongo komong beek. Ya komong beek komokere lagokab Israel miendab Jehova nekibor. Kitestai Jehova komuitae lagokab Israel ing mugulelwekwak akolechi kosibu kosom nyoetab kat sikobit kebe eng bani. Makolo emet nebo kayamiset nekimete tai. Tab ketindoi nyigisinwekyok ing mugulelwekyok chekiutye lete miendab Jehova. Itindoi boiboiyet, memyoni, metigeni, melole, mabirtogei borto. Irue akoech, inget iwe iwege, nyiru inget karon iwe, megere miendab Jehova nebor kamuktendet. Mi biik chetindoi kot neo ak kitandet nekararan, lakini ipkosome ruondo. Akikocheng sakitiek chekikekochi daktari chemite yobo kitanda sokolugui sukuru. Kuru kityongo saishek aeng anan ko sait agenge nipkoite saa sita nebo kemboi kokikwo ruondo. Ingiwe imokongei ibiru ingete sait 12 karon. Ako ngiru kebeberta agenge nebo borto irue nemewechigei. Konin ngorwonoto tuma Jehova. Imuche kitandeng'ung komatindoi mattress netya, mattress neu muito netendet, lakini irue ipkoech. Komi age neker kor mattress neo, lakini nguru kole tam kosemana ko kararan, lakini iwechwechigei konyil 100 ipkoech. Iro miendab Jehova nekikwoiwech. Iyomishei atab koit moet komaloglogoni moet. Mawache moet kabisa, isisei kotuliani kabisa komie. Lakini mi age nengwam kole umorori moet matin komite biik kowechwechigei simamoror. Iro miendab Jehova nekikwoiwech. Iro miendab kamuktendet nekikwo nemakikere. Uyo kikemwa kele kiuno. Mat keutye miendab Jehova amu inendet kotindoi rirgei. Inendet ko Jehova nebo kalyet. Inyendet nenyoiwech kat eng kirwogikyok. Eng Romanik 6:23 komwae kole amu melektab tengik ko meet ako konetab Jehova ko sobondab koigeny. Eng Kristo Jesu melekto nebo tengikto ngomakisugu eng tengikwogiik chekingen ak kesom nyoetab kat Jehova ak biik chekikenach ak biik chekikenyalil eng makisugu mugulelwekyok kenyoru melekto ako melektoab tengik ko meet. Miendab Jehova ko sobondab koigeny eng Kristo Jesu. Yo kesu eng Romanik 5:20-21 komwoe kole kingotestai tengikto kotesak mieindo kosir iman. Ngotesak yaitiet kotesakse mieindo konyil 2. Neiborwech kele angaribech miendab Jehova eng tamirmiryenyi ako koikoi mugulelwekyok makinerekyi, ikoikoi mugulelwekyok komakibeshe, ikoikoi mugulelwekyok kesigu, ikoikoi mugulelwekyok keker yetunetab Jehova ak tilyandit nemiye eng Jehova ak tilyandit nemiye eng biikyok. Kristianik chekimi tugul eng kanisa, biikab koinyo, biik kwondong'ung, osotyondong'ung ak lagokuk. Ko ngomaluchech miendab Jehova kondoiwech ketebi eng mieindo. Ngotesak yaitiet kowalakse eng nguni amu meche kwai setani yaitiet kobit. Kong'etu chebo Jehova koetu mieindo eng betut kirikyini Jehova kotesetai miendab Jehova konerei. Yetakatesak yaitiet eng ngony kotesak miendab Jehova kosir.
Kikoborwech Jehova mieindanyin eng werenyi Jesu Kristo nekinyokome. Kitindoi kakasitabgei kele mami nyigisin nebo ting'ik nemuchi komuchech kotomokisiku. Kotko notok kot kokonech miendab Jehova kesiku, koboru kele mami kiy neui eng Jehova nemoiwech. Ker kityo oratinwekuk, rib kuting'ung eng miendab Jehova netoretin. Memwa korot nekakong'em chito age. Siku muguleldong'ung kele Jehova nyoiwo kat. Notok eng saetab Kiptayat nailen kwandanyo nemi Kipsengwet. Kokurget age eng saetab Kiptayat kolen Jehova toreto memutyo yomsoshek. Katoreti Jehova simemwa korot anan iker korot neya. Sikobit muguleldong'ung koribin miendab Jehova akoribin tamirmirietab Jehova simeayoityo. Nging'et eng koing'ung imuchi ing'et komie. Dabit garit matatu komutin Kericho anan komutin Nairobi. Otuye ak chi nekibokitiot nekarab ngilin mi garit kobushinin meche kokung'yi. Kotile imichingai kangibwoti inyon eng gaa kakeechen amayek. Akamaingen is amu kakopanga setani cheityin ale sirutikab Jehova. Ngotorete kamuktenet makebutyi yomsoshek. Amu chang yomsoshek cheketindoi eng ngonyoni. Ngotorete Jehova ngokonech miendo sikobit kenyor katerteret. Tos mi chi netindoi tebut eng kebeberta nebo mieindo neyomech? Ngatai kiboityo nerubei. Kongoi mising eng kiboitinik tugul chekakondoi. Itesetai kinetigei akobo keekitu eng tilyandinyo ak Jehova. Ko karani katokchinenyo kokobo sikunet ak nyoetab kat. So ko kwang'wan kasi kibendi kituchi. Kimeng'isie eng ng'onyut ne kalaksenyo komwoe akobo atebenyo. Anan komwoe anan kondoech klasit, mi klasit nekilen chu anyun kobo yu, chu kobo yu. Ko ka ngoroichu kilochi komwoitech kole king'o achek, atebenyo koune ak kindoech kimasta ngiro eng sobet. Nitok anyun ngoroik chekilochi komwoe oleu matinye isise ko kakomwaiten kole ngoriono itinye no ko ngoriet nebo beit nebo kwong'ut. Neikere akot ikile takinam kou yekakomwawech Aramaru. Nengiker ngoriet ingen ile ngoriono natinye chi anom ko ngoriet nebo aliet nebo barak. Nitok anyun koibwech agoi betut nebo rani nebo kwang'wan kasi nebo ngoriet nebo aliet nebo barak mising. Tebutiet nemite anyun ko ngoriet notok nekimuchi kecheng'e, imuch kebendi kecheng'e ya mi igorta anan komi kiy anan imeche iwendi icheng'e ngoriet. Ko tebutiet nemi, ngotko ngoriet neicheng'e komemuchi inyorchi soket age tugul anan memuchi inyorchi ole kialdae ngoroik. Ngotko ngorioni komami designer nekikochop anan komami fundiyot neimuchi konab ngorionotok, kotos kinyorchini ano ngorionotok? Kaibwech notok agoi lessoners nebo rani nekitokchinigei nebo ngoriet nebo aliet nebo barak mising. Ngesoman eng kitabutab Mathayo kososomanchigei. Ngesoman kitabutab Mathayo 22 koitet agenge agoi 14 komwawech akobo kalewenet nekimwa Jeiso akobo igortab katunisiet. Nekichop laitoriat anom igorta akobo weritnyi. Koyokto kiboitinik chik kokur biik chekikakekur kobwa igorta. Kikase eng yoto kele mabwa choto kikakekur. Koyokto kokeny. Ngesoman eng yoto kidogo tu asitesetai. King'alalchi Jeiso kokeny ichek eng kalewenoik kolenji kergei baunatetab Kipsengwet ak laitoriat anom nekiyochi weritnyi igortab katunisiet ak kiyokto otwogik chik kokur ichek chekikakemwochi igortab katunisiet ak kimacham kobwa.
Kiyokto kokeny otwogik alak kole omwochi ichek chekikaketach olenji kaachop amitwogikyuk, kaeny eikyuk ak alak che akwaen ak chobotin tuguk tugul obwa igortab katunisiet. Ako mait ng'alekyik akobo ortinwek. Kikose eng yoto kele mabwa, kakokur sop koleito kaeny eikyuk, chobotin amitwogik, kaachop che akwaen obwa. Ko tugul kikochin baronok, kikaship kikochi baronok bichoto, mabwa kora. Ko kingoit kakoit betunoto, koyokto laitoriat kolechi oba besio bor akokur tugul olechi kobwa. Ko kikikur kobwa nyikoteb ng'ony anyun. Ko kingokakoteb ng'ony biik tugul, kwo laitoriat anyun koker kabaibait, wendi kokere akere kuo kiwendi meset age tugul, kateb ng'ony is biik. Koit asieta agenge koro chito agenge nemitei nematinye ngorietab katunisiet, koweche kolechi chorwani, kinyonunde ano, kimong'undoito ano kotiitu orit yu ametinye ngorietab katunisiet. Akile mawol kiy chichotok, ako kikur biikchik akolecho nam inendet akookte komanda kwo mesundeito. Atyo koborokyi Jeiso eng yoto kole eng koitet 14 kole amu kikure chechang ako kileweni cheng'ering. Kikure chechang ako kileweni cheng'ering. Kakure Jeiso chorwet chito nekamakotinye ngorietab katunisiet, kobor kole kingen chichoto, kimite uhusiano nekingen, kalech kenyonundo ano chorwani akoi bitu katikati. Noto komwoe akobo tilyandit nemoche Jeiso kotech eng achek. Kamwa kole chorwani akoisto kora komanda amu kwai tuguk kiker ine kole ara mawendi ngalen kingeno. Kobwat komamake kiy kolach ngoroik ine ak nyokoteb ng'ony ine eng katunisiet eng igorta. Kobor kole kingen Jeiso, kibwat kole mara mamake kiy, kanyo. Kale ngoriet nebo igorta koteleli akobo imandab Jeiso, atebenyi nematinye tisha. Kingen tugul akobo kap Adam kele kingokakobit tengek ko kikomanda kou yekamwawech Pastor Nyalile kole kipkonopchigei ngoroik. Kimech kotuchegei ngoroik, konopchigei chekichekiket. Eng tai ko kitinye ngoroik chekichoboen chabwoti ale kikororonen kot mising. Lakini kingokakobit tengekto, kokergei komiyach ingor. Koker kole kito nekiyoe ko kesarugei, ketuchgei ngalilanet nekitogu eng icheket. Kekere kele ngalilananato nekimech kotuchegei imandanywa koresio cho tugul cho sogek cho koek buch. Lakini kinyo Jeiso kora kitinye ngoriet netai nyikonopchigei nenywanet, lakini konyo Jehova ak nyokoeny arwetab kechir atyo konopchi ngoriet nekituge icheket. Nikonopchi icheket ngoriet koisto haji ngor nenywa, koisto tewernatet nekikerchingei. Kobor eng yoto kole kinyo Jeiso asikome akobo achek, nyokwalech eng olyet nebo barak, olyet nekibo tugul eng tugul, olyet nekimi barak mising. Korotikchik, korotikab Jeiso chekitartagei eng kimurtoiyot, ko olyet nekinyokwalech. Ko kit nemite eng acheket ko keyan akobo imandab Jeiso, noto siketukanech imandab Jeiso asikenyoru nyoetab kat, keisto tengekwokikchok ak kiityech imanda. Amami ngor age tugul, mami ole kebendi ipkebimane ngoroik alak nemobo Jeiso, ne noto kenyalu eng igorta nebo Jehova. Ngebendi igortab Jehova komeche ketinye ngoriet nebo imandab Kristo, ne notok inegei nekikiale beit nebo olyet nebo barak. Makibendi fundiyot age kele kinyoru age, amami kiy age tugul. Akot eng boisionik chok chekimuchi kekere kele boisionik chekiyoe chemiachen cheimuchi kokonech imandab Jeiso. Imandab Jeiso inegei neimuchi kesich tilyandit anan ketech tilyanditnyo, kituru tilyanditnyo kokeny eng kap Jehova. Notok amune simakat kesom Jehova nyoetab kat,
kechop mugulelwekyok koek chetililen. Makimuchi keyai boisionik chekimuchi keyai kele kimuchi keal nyoetab kat kokeny anan kenyor imandanyo nekiityinigei achegei, imandab Jeiso ak rirunoshekchik chekemuchi kenyorune sarunet. Imandab Jeiso ak nyoetab kat nekemuchi kenyoru noto ngoriet nebo olyet nebo barak kot mising. Kinapchigei Madam ngoroik chekibo sogek, lakini mwae Jehova kole anegei nalokseiwok. Notok imandab Jeiso nekonech makat keipchi tamirmirietab Jehova asikesich katililet. Kesiku ak kebwonchi Jeiso. Kibutchi kelyekchik chekikeyai tengek chemakinyolu kibutchi kesich kaming'inet eng tainyi asikobit kolokseiwech eng imandanyi. Kesom kitiru tilyandinyo nekikoistogei amu tengek chekikobeshech asikesich nyoetab kat neyamech. Yamech achek tugul rironoshekab Jeiso ak miendab Jehova. Ngemeng'ishei eng tengek komami kalyet eng sobonwekchok. Makitinye kalyet amakimuchi kechengjigei kalyet amu ngetkeib kele kichengchinigei kalyet kochang tugun chebo ng'ony chemaiboiboech anan kokonech temporary, kokonech kityongon keunyegei, kokonech anan kalyet ne temporary. Kou yekingonyor kap Adam kalyet kokebwat kole kangetuchkei eng sogechu komakomi tewernatet, lakini kiresyo sogechotok akoyomyo akoteres. Lakini komwawech kele kecheng miendab Jeiso. Kamwawech kora ngetestai eng yo komut kasi, komwae akobo kitabutab Hosea. Ngesoman kitabutab Hosea. Kitabutab Hosea 10. Tos kami chi nemeche kotes kiy korok kotomo kebe eng yotok? Ko eng kitabutab Hosea 10 kaitet 12 komwae kolen ogilchigei eng imanda, okes eng riranet, obalu mbareng'wong amu kakoit yekicheng'e Jehova konyo kobisenok imanda. Konito kakobor eng yotok kaboisie Hosea imbaret nekibole. Neimuchi iker imbaret. Ongen kabatutiet yo kiboti imbaret. Ko yo kimeche kekol kebolu korok kopolgei korok kitiret neo. Komong'u notok kebat kokeny ipkotangusit. Kamunee? Asiyenyo ropta nyokotangus ng'ung'unyek akosich kobit minerals komie cheimuchi kochut yeikol bandek komami kiy age tugul netokochichei. Mami suswek cheuen akotwoitogei tigitik komie. Notok kobor kole makat kekol imanda, kebolu kitiret neui mising eng mugulelwekyok asikocheng Jehova kobisenech imandanyi. Kobor notok kole keechekitu eng tamirmiriet komakat tilyandinyo kekonektan ak Jehova. Yekiteche tilyandinyo koet eng Jehova komakat kitangus mugulelwekyok asikobit olemenye tamirmirietab Jehova eng mugulelwekyok. Ko kesich ng'ung'unyek chekororonen anan kesich muguleldo neayeb netangus nechute ng'oliotab Jehova akesich eng yotok kit olemenye ng'oliotab Jehova akotangusitu mugulelwekyok kesich nyoetab kat ak kaming'inetab gei ne inegei. Notok nekonech kobor kole yekitech tilyandinyo, keteche tilyandinyo eng Jehova komat keboisie imandanyo achegei keker kele kitililen anan keker kele boisionik chekiyae komuchi kotoretech, lakini Jeiso inegei kesich imandab Jeiso asikobit kolokseiwech Jehova, asikobit kenyalu eng tainyi yekibwonjini Jehova kebwone igorta nekiketachech. Kale chang chekikekur lakini ng'ering'en chekeleweni. Ko tos abote chotok kakikure chekimuchi keming'ingei asikobit kelokseiwech eng imandab Jeiso. Tos mi chi nemeche kotes kiy akobo 4 kasi ak 5 kasi?
Kameche ateb tebutiet atebe kiboitinik chemite yu. Ale ngoriot nebo imanda nekakale kilokwech. Ko tos tun kilokwech anan kilokwech? Tos tun kilokwech yekait betut anan kilokwech nguno ngoriot nebo imanda? Oi, That's a good question. Yes. kongoi Ramaru, tebutiet nosinyin. Kemwa kelakwech anan tun kilakwech. Ngereza kelen past, present, future tense. Ngemwa nani kele kikilakwech. Kokoriena komakingen ile tos kikilakwech komakingen. Ngele kilakwech koboru kele nguno konyolu ketindoi. Kongemwa kele tun kilakwech koboru kole tun kongesoman surutiet kamwa ne surutiet kangisoman Evelyn akobo chichi nikinyo ing Mathayo 22:1 koitenyi ko 14 kakikur igorta tatelen keker igorta komatindoi ngoriet nebo katunisiet nelel kelech kenyonundo ano chorwani ngoliot ro chorwani kokebor kelech chichi komalo ing kaamise netindoi kokakimwochi chorwandit neiboru kele ng'o lakwani ng'o chorwani so ng'alale no ng'ololi kimwochi akobo tiliandit nekararan kokalechi sirutikab Jehova ingetach Jesu kesiku aketach inendet ing mugulelwekchok kolakwech ngoriet nelel na imandab Kristo Jesu anga ngorioni ko imanda nebo Kristo Jesu komakinyoru mutai akenyoru inguno akikenyoru amu kikosorwech ing miendonyi ko nguno kikere miendab Jehova ing kebeberwek somok kikesorwech kikelakwech ngoriet kikonech ngoriet kebendate imiendonyi sikelach ngoriet nebo imandanyi nguno ako tun konyone nebo oeng ketindoi imanatak sikotachech kebo kipsengwet so mi kebeberwek somok kikaiwech ketesetai kemi ako tun ketindoi borotet so nguno nga sabet nekitindoi ing Kristo Jesu komo sabet nebekyin rani ingesiku kolen Jehova tengekwoki kou tikikayai kinye ko kikabukte ak kialakun ngoriet age so makebwoti kele kiborishe anan kirumishe anan kiyai korot neya akinye kikere muguleldong'ung kotilil amu miendab Jehova. Kongoi kiboitiot, kameche atesyi kurget nemite yo. Nekakenai kele angaga ngoriot neb imanda kilokwech nguno. Komwowech kitabutab Ng'ang'utiet 16:15. Wolo kero anyone kou chorin. Baibai inendet neripsei akoribe ngoroikyik. Baibai inendet neripsei akoribe ngoroikyik. Tos iriptoito ano ngoriet netom kilakun? Koibyo kilokwech ngoriet akonyolunot kerib ngorionotok. Amu yenyone Jesu ko chorin kokale nyolunot korib chi agetugul ngoroikyik. Kale simawendot haji ngor akeker kalelanenyi. Kikotuch Jeiso kalelanenyo, kikotuch tengektonyo kotukenech ngorietab imanda. Nyoljinech kerib ngorionotok, ketebi ak Jeiso, kisub imandanyi ekosiekchik tugul, kondoiwech tamirmir netilil, asikobit eng betut nekache iriaket konyorwech ketindoi ngoriet nebo imanda ak ketoroch inendet eng soet ketieni tiendo nebo katerteret. Kongoi. Kongoi mising. Chito nekameche amwa Ramaru. Oi. Ngorioni kakilakun ako kele kerib ngoriet ko kaka matos atebye kole kikilakwa ngoriet atinye ngoriet aka imuchi komete ngoriet kosich chapu akotebi ngoriet mutai kenyorwo ami haji ngor akalen atinye ngoriet ko sikesich ngorioni keribe sikunet asikenyoru nyoetab kat kekonech ngoriet netilil kotilil ngoriet kotepche sengoit amu mengen ile
itepche kot koit Jeiso kekur riaget itinye ngoriet anan ko koiru iteiru ko ngiru komi ngorieng'ung kotilil ko Kala kaikai tilil ngorieng'ung. kala sikenyorun kometinye tisha anan ko siring'ut. Komatinye ngorieng'ung tisha amatinye siring'ut, kikibir pasit kole chwa. Yana matinye siring'ut pirot pas amami tishet. Otherwise Itoroche. okerge ak chorwet kai kalechin Jeiso kalya chorwenyu ibunu ano ngoriet. Metinye ngoriet. So ngoriani keleweni anan kikonech, yani lazima ma lazima ichuseni ilach ngorionotok. So ongelewen tugul ngoriet kelach ngorionotok. Pastor Ngetich. Oi, kicham eng Israel ko ngekurin tumdo ko nyeitite ipkekonin ngoriet neilochi iwendi. Lakini kishikekonin ngoroik chuto si ichobokis. Ko nguno ko imuch itinye ngorietab tumdo. Lakini kibiyae kasi makanika. Ko mokoi to qualify makeboisien tumdo. Matin ko kibo tumdo. Yes. Makakobirot pas ako tinye tisia ko mokoi to konamgei. Amu sin akot nguno ngap kekure graduation kele mi atim nekilochi kimache kilach kotep kole. Ko ngot ko neng'ung'et inye ko kap kinde kikisit ko makous ole kou. Ko nguno ko imuch iman itinye ngoriet nekikonin kobo tumdo. Lakini kinam akibindain kimonjo kole mi monyai. Ko iboisie ngorioni, komi chekiyesho ngoriet. Lakini komi chekiyan akipkoe ngorionotok boisiet nekimokobo. Ko makoi to kobunji tumdo. Kobate cheribei akolochi ngorioni amu kora ko makoi kekonor sanduku. Amu ngot keit kemboi kwen nyekimuti kityongon chetinye ngoriet. Ko ngot ilen acha ngibaib sandukut ang'etin anem nenyunet ko kaek too late. Kemoche ilach ngorioni nguno akirib manam chapuk. Wow. Oribetab Ager. koiker ile metinye sabunit, metinye Acha beek, iipchini chito nekibo ngoriet. nekibo ngoriet nekibimoni ako eng sikune. Ongen measurements kabisa. Yes. Aek nalen kaibwatwa alen chito kakoro kakelelchi akakoek Christian mokokosikyi chi. Kole kany korok anyon arek Jeiso korok kotebeyo korok. Asawek. Kole ngarek kerekundoi ano Jeiso, kalya metepte Jeiso siborchi chit kaimin akot chulachulin konda komwae tuguk cheng'wanen eng inyendet. Kalya metepte akinam kouit ngoriet kat komachorgei. Ikere? Ingele leetab kokerito kuyo Jeiso kilochi ngoriet sinye. Ingele kikon ing kerkeindo. Sabet takai, sabet nebo Jeiso nebo orit. Kolen alen chito ngarek Jeiso kotom kosik. Mami sukunet ya, amu takakosik komelen ilochi Jeiso nemi mugulel. Inemundoi no korot kit nemi muguleldo orit nekikokonin atebet. Ile ngarek siketuiye kiwanja. Na otuitosi kiwanja koboru kole ngake kutit eng ng'alekab kutit yu. Chombilet nebo sang. Yes. Nakosuiyo. Oi. Nakosuiyo nakelach Yekejiriet. Ekonye, yeah. Ngakakilach Jeiso inamdoigei matin kanyo usone neo nebo kwang'ut iname kouit kabisa. Kot konai chisto kole ngoter chichi. Mi muguleldo. Mi muguleldo kaitach konyo muguleldo akowalech. Kosemberchi akobisene chemanda Jehova kokaketach. Notok kongoi mising ngokwek tugul chekakokas lesson nebo ra. Ako ngotoretech Jehova mat koek kit nekikiligei eng boisionik chok amu mami kiy age tugul neketile. Ngotoretech Jehova amu yekiteche tilyandinyo ak Jeiso konyone oindet akine kotyemech eng kila wakati amu marue. Lakini komarue Jehova nenyo akine. Amen. Marue all the time. Kongondoiwok Jehova eng wikit komugul. Katocho kora eng lesson nebo wikini yekitesetai kineti akobo keechekitu eng tilyandinyo ak Jehova. Ko wikini nyone komwoe akobo kanakutik chebwonchinech. Kanakutik setbacks ko memisen notok otabatin mising. Kamakwa wikit nemie ak kondoiwok Jehova eng olatugul. Kongoi ko ongesa.
Kiptayat Jehova nesobe koigeny, kitororin ak kilosun Jehova nenyo amu miendang'ung nemakimuche kot kibwat, makimuche kot kemeshan kele tia. Kongoi, kichamech buch. Ak ialech eng korotikab Kristo chekitartegei eng kimurtoiyot. Ak ilaksoiwech imandab Kristo konech asikobit kian ngorionotok nemakimuchi keal, nebo aliet nebo barak mising. Kongoi amu kiyasheiwech Jehova ile mi kobotech akoi kakesutunetab ngony. Konech asikobit yekilach imandab Jeiso kibarte imanitak akoi betut neiweksei Jehova nenyo. Kongoi eng ng'alek tugul chekakinetkei eng betutab rani akobo nyoetab kat ak sigunet. Konech asikobit kesich sigunet ne inegei eng mugulelwekchok Jehova nenyo eng kila betut asikenai ak kesom nyoetab kat. Amu kingen kele kimi eng ng'onyut nechabai, kimi eng ng'onyut nebo tengek, kimi eng ng'onyut nesersereni yoindet kocheng'e chechang komutyigei Jehova nenyo akotuchech eng imandang'ung. Asiyenyo oindet kocheng'e Jehova nenyo maimuch koker agenge eng icheket chekakas logoiwekuk eng betutab rani. Ako Jehova nenyo ribech ak inamech eng eung'ung nekim amu makimuchi ke achegei Jehova nenyo yememi kobotech. Makimuchi akot ketelelse Baba yememi kobotech. Ribech akoi wikit nekituitosi kokeny yenyikinetigei akobo kanagutik cheimuchi kobwanchech ak kengen kele yemi kanagutik kora imi ako echen rironoshekuk ikonech kimnatet ne inegei. Waak miendang'ung yekibestosi nguni akoi yekituitosi kokeny eng soet asikinetkei akobo ng'oliot eng kainet nebo Jeiso ne Yetindet nyo. Amen. Amen. Kongoi.